Rajang rau ring kelas 5 LLS serang sami rajang semeng ainge ngiring sarang sami nguncarang pangan jaliumat Om Swastiastu ainge LLS serang sami penapi katra ring radana mangkin dumugi becik-becik kena lan rahayu serang sami LLS serang sami. Nah, LLS serang sami ngiring mangkin ngawiten pepelajarane ring materi baru ngelel serang sami niki wenten materi Mesadua Bali. Nah, sedurung punika ngiring ngelel serang sami mangde saya gayang utawi siapang nika buku paket, buku tulis lan alat tulis mangde ngelel serang sami kecatet utawi resepang mungkin bapak jaging latarang nindik materi Mesadua Bali mangde alat serang sami kecatet ring buku tulis materi puniki nggih Pak ngelantur ring kompetensi dasar. Nah, ring kompetensi dasar ring materi puniki nggih punika ngeneni nindik pengetahuan nggih punika memahami teknik Mesadua Bali baik lisan dan tulis nika ring pengetahuan lan ring keterampilan mangde alit-alit mempraktekkan Mesadua Bali sesuai teknik yang benar dan tepat puniki dasar iraga melajain nindik Mesadua Bali materi ring rainana mangkin. Nah, palanturang ring rainana mangkin bapak jagin latarang 4 yang pertama wenten tegas sadua utawi pengertian dari sadua unsur-unsur sadua teknik Mesadua lan contohnya nah malebos bapak jagi nampilang contoh Mesadua Bali Pak ngawitin ring tegas sadua. Nah, tapi nika sadua. Nah, sadua ini punika karya sastra Bali Purwo sane mewangun prosa, sane kewangun bebas nenten nganutin ugar-ugar, sekadi ugar-ugar sesuratan tembang lan sadua punika pinake cerita rakyat sane kewarisan turun temurun tur kemargiang antuk bebausan purwa utawi lisan ngawinang wenten variasi ring sewang-sewang satu. Nah, punika tegas sadua nene punika mangdale tuning sadua pinake cerita rakyat nika sadua pinake cerita rakyat. Nah, sadua puniki berbeda-beda pada setiap daerah Pak lanturang ke unsur-unsur sadua. Nah, unsur-unsur sadua puniki kekepah dados kalih medan unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Pak ngawitin ring unsur intrinsik. Nah, ring unsur intrinsik sadua puniki wenten pepitu modal kecatet punika wenten pepitu dan sampun wenten ring buku paket pada halaman 13 yening unteng punika pun api nika unteng. Nah, unteng punika patuh sekali tema sane kepawas unteng punika wantah dasar cerita utawi unteng pikayon sane ngedasarin cerita punika ini lentihan api nika patuh sekali alur cerita. Lelentihan punika wangunan sadua sane kewangun antuk makudang-kudang pidap-dap sane maduwe paiketan utawi sebab akibat lanturang ke pragina punika patos kadi tokoh ceritanya nika wenten ring cerita nika sira manten nika termasuk ring pragina. Pragina wantah sane wenten ring ceritane punika tur saha keuningayang indik parisolahne. Pragina kekepah punika wenten ketiga wenten pragina utama utawi antagonis wenten pragina protagonis tungkalikan saking antagonis lan wenten pragina sampingan utawi pembantu Nah, ring pragina puniki kekepah dados 3 wenten pragina
antagonis, wonten protagonis lan progino sampingan utawi pembantu nggih. Nah, palanturan ke genah puniki tempat di mana satwa itu terlibat ya, di mana itu genahnya. Nah, pengertian dari genah puniki latar punika wantah genah cerita punika memargi nggih. Yang kelima wonten paribasa, majas lan gaya bahasa nggih. Gaya bahasa nggih punika gaya bahasa sane keanggen oleh pengawi sane ngawinang penguacan melet utawi tertarik nggih. Penguacan lan prasida menikmati karya sastra punika nggih. Palanturan ke diksi utawi pemilihan gunung nggih paduh nika. Lanturan ke piteket. Nah, piteket puniki paduh sekali amanat nggih sami. Wantah tetuwek sane wonten ring ceritane punika. Piteket iki paduh sekali amanat nggih. Napi nika amanatane nggih mundha alete uning. Iki pinaka unsur intrinsik satwa. Nika wonten ring halaman 13 nggih menawi kewajiban punika. Pak lanturang ke unsur ekstrisik. Nah, unsur ekstrisik puniki wonten ketiga nggih. Yang pertama wonten pangripta. Pangripta nika pengarang nggih. Sira pengarangnane nika termasuk unsur intrinsik. Lan nekape kalih wonten nilai-nilai sane wonten ring satwa nilai pendidikan napi nika nilai sosial mangda alete uning nggih. Lanturang ketiga wonten biografi pengarang nggih. Biografi punika ring dija nika pengarang punika saking napi nggih. Nika punapi pelapaline termasuk ring biografi ring lahir tanggal kudo nika akeh nika biografi nika nggih. Mangda alete uning manten nggih. Nirana mungkin ini unsur intrinsik satwa nggih. Mangda alete ke pelajaran terus daket nih alasan sami. Nah, Pak Lanturang, nah niki wonten teknik masatwa Bali. Nah, ring teknik puniki wonten papat nggih, wonten kreativitas, penguasaan materi, penjiwaan lan gaya bahasa. Nah, mangda alete tuning niki pinaka teknik dasar iraga masatwa Bali. Misalkan iraga mengikuti lomba masatwa Bali puniki ampun kriteria menilai yening masatwa Bali nggih, lomba masatwa Bali. Nah, niki wonten penguasaan materi. Ring penguasaan materi punika napi manten wonten hafal dalam masatwa, lancar memperhatikan tanda baca, teknik penyampaian, lafal ucapan katanya gimana, lan ketepatan satwa nika termasuk ke penguasaan materi. Mangda kecatet yening ring gaya bahasa mangda dede penekanan utawi penegasan, intonasi mangda jelas nggih, tanda bacanya nih contohnya misalkan berhenti sejenak saat tanda titik lan penyampaian pesanane mangda wonten ring sane miarsa yang satwa nika. Kalau alelete masatwa nggih. Lanturang ke penjiwaan. Nah, penjiwaan puniki pinaka rasa nggih, rasanya gimana, seperti sedih, senang, bangga, marah, terharu, gembira, kepahlawanan, wiwasan lianan nggih. Mangda jiwa iraga saat menyampaikan satu punika mangda pas nggih. Misalkan pada saat ini bawang tekan kesuno nika kemudian satu nika mangda nika kan sedih. Nah, nika mangda ke cerita yang penjiwaannya rasanya sedih lepas nika. Kreativitas wonten sikap tangan punapi nggih, sikap kakinya nih, sikap tubuh pada umumnya pada saat membawakan satwa, mimik wajah harus jelas nggih. Misalkan sedih nika ngeling nggih, punapi wajahnya nih mangda punika. Lan gaya mata melirik, menoleh, mendelik, menatap, sayu nika mangda pas nggih. Suaranya nih jelas, isi pesannya tersampaikan kepada penonton nggih.
Nah, pemilihan katanya source inggih basonya ini pun api nggih. Iko termasuk ring kreativitas nggih. Nah, niki Bapak jagi nampilang nggih. Contoh Satwa Bali. Mangdo alir teh miar sayang nggih. Puniki contoh Satwa Bali sane becik nggih. Niki videonya mangdo alir teh tonton nggih. Swastiastu. Nah, bisa timpal-timpal tiangnya ajak mau kejam. Mila hati yang alien. Ih, sakit ini sedepukin tiang. Nah, kadang subat tepuk jani, tiang lakar mesatu. Men kengket, timpal-timpal tiangi, demen mendingan satu. Deman. Yang suka demen tiangi, tiang lakar mesatu. Murdak satuan tiangi, ni tuang kuning. Kocor itu. Aduh, anak bobotoh tukang kemar siap. Madan ibu dak. Wah, ini ibu dak kuat aja nongget. Pusing temen iya nyemak gogain pelena. Wah, ngawit nih ibu dak iya ngalah siap kurungan dua dadu. Mau peluk-peluk panti penyatusan yang kurungan. Kewah pesan kurungan yang wancana ngomong-ngomong. Wah, nyapa tanpa ini. Apa tuen kurnane beling gede? Bocor itu ibu dak. Wah, luas metajan kedan bukit. Ibu dak mau pesan tekan kurnane. Wayan, buan mani awak ke bakar luas itu. Terus ngaruan buan pidan lakar deke. Nekene jani nyai beling gede bisa sekondet awak ke mulis. Nyai milik kadang ingat apa bersan awaki yang wani pianaki sayang kieu pianu kieu sake wala yang teluk cek mati ya tak doken prasne bangen siapi nih awaki budak luseng demen lah pianak belum awaki tuyo miaru modena suka kelih anak anak kan wong anak beli hidup pesawat kurnane tusing bani tungkasin kuen munyeni tuen manene luas nan kaki budak keden bukit dan kacur itu kurnane mare keteluk kalai keden di budak hidup ia ngelapi anak peluh marmekan kewa pesan kena memen anak kecerik kotono nekeng kenang buat budaya jani ijani kurang nakda deken mapani ian buta mas piana panggil kadang pendidik sejabanin lama muda marahnya kata piana panggil dia waduh dia meratu bedara Sasudah dia sarang sami Icene tidak memarke sade becek aduh Kengkenang buat budaya jani Gitu ia makangan pedidina Makelu ia bengong mepinah-pinah Kinsanang dogin anak keceritu di rumah daduni Hari-hari ni dogin tekang bang siapin Gitu ia makangan pedidina sambil berjalan ke rumah memin Lakangin sanang pianak ni Isupane ia nak kerja di rumah memin Memin mau kesyak Ninggalin pianak yang ngajak pianak cerik lemah lekak Iya tenang Nomor yang beling ada anak cerik lemah lekak Nakik nenek dan dia akan sana ini. Sampai dia goreng nak piana jangan lekanin. Marah di ngok itu munyen piana memene
dipesan anakmu. Amah kening, lama ketong lele akan adapnya anak keningnya ini. Sawire ingat kan main abang susur landoko. Aname, sawire ini suka tengah yang boleh halus. Nyana tentu jangan beli budak tawangan yang boleh nyakap bisa matian tinggi ya nih. Gitu dia ngomong ajak memilih sambil berjalan oleh ni. Tuan kacer itu, ia pudak semua tegak boleh mau tajam di dan dikit. Ia pudak mau pesan tekan korang ni. Wayan, apa ada biada awak ke? Elok beli. Man, semua kematian ni, semua kata-kata ni, kerasi bangin siapa? Konten sodi pudak ini semua makhluk siapa rumah ni? Kukuruyuk, ari-ari nedoket, biadak nekin sadang ujuma dadong ne. Kukuruyuk, marah tinggal kita punya siapa? Dia pudak memedah. Kurang ni banyak kamu buka memene. Kamu lantasnya berjalan ngalipi anaknya. Dia subane anak itu. Dia kali dopi anaknya sarwa sama baju putih-putih. Kerana ia sudah tawang dewek dia lakan matianmu tekan bapaknya. Sekonde dia berjalan mulai ni. Ada apa-apa dia tekan dadong ni. Dadong melah ini nak. Sawire dia malu-malu ngalain dadong. Marah dia ketu punyen pianaknya. Dadong ni sempat besar kenaknya. Kamu lantasnya tuang kuning berjalan mulai ni. Dia supaya ni tuang kuning nak kerjumah ni. Jemakan ni tuang kuning, bauda ni tuang kuning. Ni tuang kuning anak ke tengah alasi tekan di budak. Tidur ni tuang kuning nak ditekuk. Saget, ada video dari nengi lurang ni tuang kuning aja kedekuk. Kedekuk itu lantas tetekut tekan di budak wangnya siap kurungan ni. Ni tuang kuning ajak ke kesuargaan tekan video dari ni. Disuargan, ni tuang kuning kajian menjejai taklah minun kawan aneh melah. Nah, tiba-tiba jangan ajak bekerja. Aman kali yang satu ni. Sawire ni sudah tengah yang boleh halus. Apa mata si jangan dengan memek lawan bapak jari. Kelutut kemarin pura kirawan kau keras ampura. Yang kebutan kata kurang disanti. Oh, santi. Nah, alir sang sami punika iwawu sampun alir sang sami menonton utawi membalik anak mesatwa nggih ika lomba ika pinaka contoh mesatwa sane tepat nggih. Nah, enten sane mangkin enten tugas ring mangkin. Nah, tugasannya yang pertama mencari satwa beburon ring internet nih lesson kami dan tulis di buku ke tugasannya. Yang kedua analisis regina utawi tokohnya siapa saja mang kecatat, penokohan utawi wataknya bagaimana ya, apakah ya baik atau jahat nih, genahnya utawi latar settingnya di mana mang alele kecatat nih. Tugas aliran sami nih menika ring-ringnya mungkin mencari satwa beburon ya, mencari satwa binatang di internet dan ditulis di buku. Analisis tokohnya siapa saja, wataknya bagaimana, dan latar settingnya di mana mangga alilite kecatat nika nggih. Nika pinaka tugas ring-ringnya mungkin nggih aliran sami mangga mengkarya nggih akan ke upload ring Google seru ya lesson sami. Nah, nggih ini dek materi ring-ringnya mungkin wanta asa punika lesson sami. Ya ini ngalalit wenten pitaken nggih nendek materi ring-ringnya mungkin mangga japri nggih. Bisa japri Bapak lewat PA nggih. PA pribadi Bapak
Nggih, ngene Dik materi puniki Bapak Utang antuk barang sandi.